Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bret? Welcome back to my channel Bastian Stelongot Official bersama Angko Dina Holilur Rohman. Nah, dema Bret. Lah nanti ya apa sih reaction aku nih? Lah nanti ya, sekarang komen nanti, Bret. Setia banyak, Bret, sih terjadi di sosial media tentang FYP TikTok. Lebih saya mention kalian. Aduh, atau empo teh banyak. Lah seperti biasa, sekilong mangkat ke konten aja kok minta subscribe, like, comment, and share pa jauh. Cak kalau pain yo, support channel Ria cak kalau pain PC lonceng. Follow tang Instagram, follow tang TikTok. Ken male pada tahu, male pada kenal, male pada tretan lah seperti je lah biasa lah. Aduh, pendek ayo. Mari ngacul mau ngecep ya. Langsung pendek apa sih terjadi, Bret ya. Aduh, lah pendek enggak sandeng ki amulai lah pendek. Apa boleh lagi seagel. Kau locok. Ya reh video pertama. Asik. Kembali lagi bersama Aida Karamoy 305 Pakun nomor ya. Iya, yo Arab par ya. Yes. Are maksud apa? Apalang mulai setitmu hasbi yusrillah. Kedingakin. Maksud apa? Aja kayak ketemu biaran dulu enggak. Oke lah le mun marawi sih le. Oh, celeng je. Lanjut poin lagi baru dana. Kilo kabu dina. Are mon saja kabu dina. Panga apa? Manter ngel karena kalian tadi. Ya, cak salah paham lagi salah paham. Kok ning video dah yuk. Lanjut. Iya. Jo nak kanak saya mention dulu. Bret mun sing arep cok mention apa Bret. During lebaw na Bret yo. Lanjut poin. Aida. Apa mau ida mau? Kenal Aida Karamoy itu Kika. Aula Rogi hede lo kenal Aida Karamoy ya Rogi Bret. Kau tuh kenal hede Bret mana lo Rogi. Hasan Basri 603. Aduh, maenga absa Aida Karamoy ya besti aurasan. San cuma ji sana bay. Mana orang itu tor absa abjad dan bandan san. Lah hede san palang. Soro mandi bang. Ah ya boleh. Siapa ngerul? Ere kan orang sang pulau mandi. Aneh ini deh linjeling. Jonjon. Lanjut. Lagi salah tepo lah. Lanjut. Ngara tepang ajar iya me lain biasa nang kau aja ling saget joget de lote renjo kadi kere asli na jang thi ben je la te nyaman na joget ni la tele ke bibir saja kan pas jangan delongot aja mention sekarang kong praben madura kok kamu masih coba karena deh macam ada yang berbeda betis kayak betis karat nah mujib jib lo oleh jib lo nggak dia jib pasokon orang betis orang sangku karat lahir kan sangku apa lahir jib lo oleh karena lo le body shaming ya lo le body shaming yuk lahir Bret lanjut Berapa ya? Seleb Faiz Easy. Ya mode santri seleb ah. Lah, ada majai seleb. Penja dole, penja apa lep. Aduh. Dia mau tahu di seleb lep tutor ayo. Tutor. Ada kana pecone kana. Ya seleb jeling lep. Aduh. Dulu. Me nangis. Ada dia mengutut seleb. Lara coba pada ini ser. Masker yang tayang gue lep. Duh, udah lep masker ya. Ram ada putih olai lah. Putih olai bi kancane canca. Tak mang lo pakai masker malolo kikin aja nggak. Jeng mana kana aja toh komen aja. Mak nyor ngat kikin aja bos. Jeng boleh. Aduh kana tahu kana angko lo tahu kok macam. Nah kana pokok mana komen kornoles iya siapa Ilham Fantastik 119 yud cereng panga jatuh nak kana tahu lanjut poin kang lagi salah tepo lah yo bisa nengkur nak kana ada salah tepo lah lagi sang hungko si kecak enggak komenan enggak salah tepo lah lo yo lanjut drama di hari ini guys. Oh iya Atun, demi atun tanda ya setetun, alo tun, adrama atun itu kana. Oh iya lamba atun re kana nilpun re kana ya sedikit artis ongkon atun kana. Wah sik,
Dak metun. Sedih deh anak draman sedih deh kan. Lu mas sedih kan. What? Aduh ablaut atuh nah. Lo nangis. Nangis apa gila tun? Oh nangis. Oh enggak tepang gendung. Allo tun, pora allo. Kena itu kena. Aduh. Tidak coidan. Aduh si nangis satu tidak coidan. Pora Allah. Aduh tahu. Lanjut. Lakor jateng kakak billahi pas seneng. Apa sun nak badan bodon tiratin nak anak mana yuk kok cantik banget kamu baik gila kalau ratin ria kakak Arifin dari ratin kak tapi nengeson juga silok lebur son kak yuk nyari son si lebur neng eman neng karitin ratin tayo bah ngari yang sonang yang asona lanjut ada demam ya. Aduh, bread, cak umpama ke lu breadnya. Ngumpah pada iya bread. Ada coplak. Kira lanjut. Ada bahaya ya. Kak Haris aja. Lawar aku. Di pono rebu diri. Aduh kenaimu. Agak bingung du polo Kak Haris. Lupa lorok putih bi dan lo tahu sih mau robo kengko. Kalau non garis yang kau kenal bi garis ya karena lupa lo ibu majer pahala baru putih. Coba baru putih bener baru putih cuma akin mana lepek. Lanjut. Yang bilang anak Madura Nora jeling je. Dah mah. Kenalin dulu nih Kuen Izamanis. Ngecas kabudin tuh mana bener sudah iya dari Madura bang kelan dulu renghong kalan dek anak bungsu kerjanya makan tidur jauh dari kata cantik iya le tapi tegaskan satu kali lagi kalau Madura jadi ngakin demang tidak semuanya Nora semakin diperjelas bener lanjut asik Adida Amora 014 bodem de Amora Kakang ngengkang le. Tuh le. Akal vokal rale. Kok mek bener ngabasakin kayak ngalo empan ngarare si ajeling aja. Kemarin lah kalah bari TikTok setiap orang yang berlomba-lomba untuk viral tanya dengan segala acara aja deh remana lah video tepang tedu, video tepang mandi, tepang kang ngengkang dia lo tahu tepang ngorbing kacang ngarare pamarin ngorbing kacang. Ngorbing jagung mau ngorbing metik kacang ngarah. Iya, lanjut bayin. Ada temu boleh ya wi Aida Karamoy. Nak kana tek lebur ka Aida Karamoy ya kana. Aida Karamoy ya. Wah, si Aida. Detang Mustafa Vandores. Ya, kau kan lari berarti kau kontong. Ya tak tahu dia bola lagi ditanya. Wadah, nemu sepada Aida Karamoy ya. Nemu sepada dek. Kakak malah nemu sepada. Wilah mana jadian ya. Semoga langgeng terus selamanya dunia akhirat. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Lanjut. Lo tuh cerita petang kok. Produk Madura emang unik. Ada lawan gak tuh? Lah cok dabon maelo jan ngare kakapi. Gila wis kan dinapain bread ya. Ya sekelakong sila seteneng gula-gula bread sampai mari bread. Mon korang hedem. Ja kalau pes apa le komen share pa jauh, malih nyaman pan ko mari ngupload masuk gading head langsung tengkuk. Dah ya. Support channel lihat tok. Lah kak selengkak sahabat teles holan ada ya. Ya lah wis. Kan dinapain bread ya sepora mau salam sahabat dah. Kau edina kayak video baca komenan. Ya lah wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bread.